Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fire brigade Shnong. Komshi banta ban ajing panchaya ki Rangbah Shnong ki bapet ya ka sok kasan ha ki Shnong ki thau u MLA jong ka Mawphlang constituency u ba S ke sun ha ka arpo arterek matabnaya yong arajar arpo ulalom ya ki Rangbah Shnong jong ka Mawphlang constituency ban Ïaphylliew Jingmut rengkat u menteri sarkar bakhmi ya katnat ka kot ka khya kani ka jela u ba AL heng ha kani ka jelang le don rengkat ru u director jong katnat ka kot ka khya u Dr. Ewar ki doktor ka Mawphlang Community Health Center bat ki nurse bat kani kejelang kalong ban pancaya ki pajba bakin ampet silang khmat ne iben ne ker lada don ki breu ki blayo yo knyang jingpang COVID-19 henry ki dei ban long ki bakloi ban yarap yaki khanang baki pajba kin don ka jingsung sngan bat yakani kejelang la pelong ha Mawphlang CHC ki bala test positive ki long ka harmon bat iwei ne ki laklat no ta Dr. Sailu te ke jingwan jong minister ini Dr. In charge Dr. War ibadai director jong kini ka Health and Family Welfare Department kalong banpek ke jing penkre hangi apo kini ka CHC Mawphlang ladadon ki brieu ke ba ni suspect ba ki don kanu unu ka jingle nek ka dak kashin ka peni ba kila bandon ya uni kanyam jimpang tatinai safety ba gilek kelek ba nakaju ko porlo ba ni pendon kami yang ini ka face mask ke ban gidek menta ba sapoi ke bai minister menai kom ka PPE let's say permitted ke PPE kaniru ada ke PPE tambah ko konsan PPE ke protect personal protective equipment ke ba ki hong hakapor be doktor nani ki nong suma gilek ban suma yo ubrio ubolodan cipta mo hai dan kalat kerti benai preventif namta neu ku yang diparu kenang ba inlat ira dan pa bagan plan kita ka bor le persiap ka immunity apa kamet jong ngi te sawai pada ka ba dei tamata jing kali makwa ban ong ba nakatu ka chief minister relief fund ka ba layo ba chief minister la penting ba ki ambulance ke support ki babun te kumta matharai na matakane ka si jongi na man kalong balahe at kababun makinumpang anje dalaba la piso ba man ay la mengi kawai atli na markane kabadan ne ka ambulance kan bahasu ni man advice kayo kan ni dawai ma nrai yang tamu ni goman kan ngai se kalau kita iba sumari di nongkang kubet pang kubet engine nanti di bahagian macamnya ke sumari saya lagi kata dek insulin umi baru menjadi raya mentahi apa buat apa yo vaccination kata vaksin ni yo vaksin de kejengan mah dari kejenius kejengan kami tu dawai hidroxychloroquine dulu kata long kabat kinate maga macudi hit bomno re ada detail kata gibri bapang sampo stan bapang oke kamera kan na yo di present sate sekarang naga kapung gom guidance yo hidroxychloroquine semua Tanya kita semua ini di health workers mah kan di ambulans sudah di income mah maka sudah buat ambulans ni orang report sana dia pun semi issue repair itu benar orang dulu ni dalam buktinya ini sangat kami yang tanjungi kita kini ki menjadi start bahwa mengingi ni kamsiam di keluar dia jenis apa tanjungi jadi pun kita ki secretary contact kembali lagi cerita bagi doktor berwujud ki kita keluar sendawai nasa veterinary wujud jadi itu nak kalian jom kahal department di don kena kalat bang adalah nomor sini ni mission tinggi bagi di quarantine center adalah di lanan ban employee lihat awd bagi tes dan kita kena kilat ban semua nak kalian cepi di department kenang ban di Shnong berokhat yo jing shai lah kerana bahat tambah wakil lah mandek nak kalian jawab department ya kinong sencar Shnong ya kikor Shnong pada dangi buat kami kini quarantine center kalau kecing Arab lang yang baru kecing Arab ya itu kibal ni suspek pada kecing Arab ya Shnong ni bro kawai namar bengi apan boy ki bro haku iga cakap kamu itip
hang lu kita Tiga ni ke kuarantin ke bagi orang bagi Shnong ini secondary contact sering ibu iki bagi Shnong service mungkin Shnong malway ke mungkin nom yang kle lelaki yang kedua ke social distancing kali bandal kini bagi ibu hayim ke jadi ke masjid ke bagi suspek ada kata-kata ke Shnong tanggawi ngila patah apa atai nak itu bagi phone iki kila ada patah apa man kasih ke di pidan di Shnong pidan kedua ada mentangin tang mana-mana orang ngadang di Shnong itu ngites dan nangila tes kalau dah tes kapal bamdan Jepang kalau negatif kamu warla katar minang ongi ki ba keempat day ban ekle keempat day ban hebet ke day ban quarantine day di service day ni hadu khatsaus ni dalam batu khatsaus ni ru kamu kira lawannya cirum seneng tang haying la job kita benden kimas baka advisory kemunya ban tap kiti ban le kisah kaya kenangnya ki arfras ni hadir keble kena padang khatar senang di tempat mana shen tiêu mà ai Jingmut te banang ai wan tan hieng la ne banang ban isolation hieng te nagaling ni teng isu ba kami ham ma ting ban shen ban tiêu tempat na te dan kam yang kimi pa ban le ai bang ai sai ki long te la dai ai bang ai sa te le bian nama hukum kini pom ni jumpang di jumpang ye te nama samtam ni senong kendang te tengi hapan di tulung haki kentam kimi pani kenduna ke jing nang jing tiap te lese mentara dah sokar ka danna kentam itu kena belum itu kena red ki badan syaba ki bawan kain selo di Shnong jang sama kile kuliah nam tapi senang jing start no tapi danlan na tentu government ini bentar dah tentu nasi kuliah syaba no buan apa penggerut kirim buan apa asam bat kuncat kaca tinggal yang hikai ki la patai ki baginda ya kenika self isolation dari ba kalau ba haki yang kisam jongi iba haki ni kinong kendong kisam jing pa nomor yang kibarit ma yang kibarit kimla apan le kita kombat isolate aman yo ke kamera kopian nata om ba paikana ru indon mo artili laitili idon tanggoy tak dege jingsiam jingnya jungi ha bagi perkat na tagni isolation regular kepala ban mila hikai ti bagi te bande mo ya ke baga sarkar ko hikai ko patai na ko sport di ban but perking kita dan dege jingsiam jingnya ke kita mo ke sagoi pat ke bangan ko pan perpau ngi lomba ha bede bat 108 mo apa dia 108 dan we kena ibadah day kesin kebanggong taklum mo kila pun di 108 nadu suppose yang umat warmo dan dari hadu cansai ke benaru kemuan kaap insawan kemuan dia ndak ibadah belum syukur wan yalam sini mo wan yalam sini nang ni kisah rak seselong itu nak tak poislong kala belum tentu ina kampani mangi bandia kali ke Jepang lu tiga orang ibin nun kami ada banding kana mo tata ni benda sekte ko tata angkat dia sekolah beli jingli nai doktor tenja ni bagi labiang ni yang kita ada penuh ke emergency dari eventuality sahaja ada pilu ki positive case dalam ready ni bergerak nak ada PPE bagian ada kan ni PPE ada Mio apa proses kasal di pipi tempatnya di pipi mengenai kalau air wadar mengenai kalau orang mampan ke CC BPCC minimum cispa terli ki pipi di berpoilot nemna gupta ada kadantang memang ni ke pipi benda kata one use kata use dari sistem kan mamlong teh ya kini kibanya ambulans nyata kibani ki attendance bagi ambulans jadi turu nada benar-benar kalau positif case jadi turu dia kena pipi nemda gupta ada kami positif case kalau normal baik tangi ke masuk lah biar. Jadi kita tahu berkuat benong ibu gumni, bagaimana ya benong pada September yang di Jepang. Jadi ke Jepang ke jam hi tanggal ada mengi minum self disiplin. Karena kita ketika self quarantine, kumengar belajar hi mengi ngawan syawi ku di beberapa sebab belajar tahu ibu ngomong nak kulit. Teh apa ngawan syawi ku di syawi ni nak Guwahati airport ke on the health advisory protocol wena bawa hidup di benda quarantine. Di
ikut juga rile kuruntai hiye ngar wale kuruntai hiye hiye le be hiye ngadi ruwe adin khasau shoy kata ngari fatas kalau negatif ngadi ruwe te benong bagi shu tharai itu benong bagi ni benong mungkin tim yang ni ka ke Jepang dan jembe tambah ada mengabar mafi ni don kita ke cikin clear bagi long disiplin kuno bensal kuruntai dan ada benong ke Jepang Kishulong nak ne kita kiba Kumaha mene tadi terkena akan arsman mendal ini ke lockdown layak arpu kenai sini. Nanti cuba menurut pendaman terbaik hadir ke arpu kenai sini. Hadir ni dengan lockdown. Nanti menunjuk. Hadir juga ke arpu kenai sini arpu keras sini. Kapan ada ke lockdown period kira ada adu arpu keras sini. Kini ke Jepang ada kita terus ke simptom dari kita terus ke Jepang. Kemudian Jepang kan hibat ki. Mendal ia berhenti antara dua kata. Tanpa ide ban fikir. Jing fikir kali kebakar pangtang, kebakar kongsantam, bagi dia berfikir, bagi dia berong, bagi juda seluruh, bocah kiwi giri, seri Itali, seri Amerika, kiwi cekak, namar bagi beliau kim lalai seluruh pelan, lalai seluruh pelan, do bang kali kejimpak lah subframe keleng sodong, kita kata daun mengi hari dia jungi, ambil dia kejungi, nadong lupa berfikir nadu bastam, nadu keshnong ketau, nadu kinong kitkam juga keshnong. Lalu Ïaphylliew, lalu MDC, lalu kisah samlai, kisah kentai, kelok megi, baru ngilong berfikir bah, ngilong begini benbot tik, kat kong advice, jo ketika advisory, jo health department, kaya kong begini benda, ya ketika social distancing, bagi syok ni baru, kumai lalong social distancing, ini ada cium syahat.